Soledat. Lo moment lo mai malaisat est totjun estat, per iu, que los jours de l'ence, ante lo dernier beire de bi, a fai cula lo dernier boussi de pum, e ante lo dormi es pas enquer per beni. Malgrat que iu, sur lo solitari lo mai rufe que coneixe degun, me fau confessar qu'en daus moments pariers m'es vengut daus un cots, l'enveig d'haver quaucun a amistuna. La soledat, peses bus, demanda tot plen de força, n'en ei gaire, e crese que, din lo fons, fau un méchant solitari, que son cor se trapa a tusta plus fort e plus viste quand tu pas s'approche de sa maijou. Aquest home viu tot sol dins sa borja sus un puig qu'imaginant face a 3 autres puigs, és aquí solet e nos dis tot primer que les moments les mai complicats, les mai difficiles per ell, és aquest moment al ser on les darriers beire de bi a fai passar les darriers boussis de pum e que la son és pas encara per venir aquí. Quelques jours on se senti sol. Et se batrapa une activitat per aquells jours en se rendre compte que sur els peces en face d'ell hi ha xotos que cadosse xaron, se pot dire xaron, cadun udulo de son costat, mas semblen d'haver una conversa entre ells. Donc, he causit aquest test perquè quand eri al liceu és un text que mon professor nos en faguet una adaptació en llengua d'ossià perquè va posque se'n comprenne millor. E me per toquet, sauprei pas dire per què exactament, mas aquí bello per la solesa d'aquest home que conta son història, mas també per que l'aprenem mai tard, mas per les besoins pels homes d'ésser en societat e per la traïció dels homes també. Fin per eu, ce que he legit de ganyaire són pas jamais romans sur birat cap a così viviam fa 100 anys, ni les remembres de ma gran, ni tot açò. Hi ha un viatge modern e contemporaneu d'escriure e aquí hi ha un viatge de causes que podrien ser contades. Avem pas forçadament besoin de llegir aquesta història, l'he contada jo a de pitjots, pas per ensatjar de faire de ganyaire, mas perquè m'agradat talment que fin final se la podem apropiar e pas qu'en la contar, en ensatjar de la contar, ja se renden compte que hi ha un viatge com oral d'escriure, hi ha com une rapidité d'écriture, de respiration, qui fait que c'est compte l'histoire, mais que c'est le